Hello, welcome. Tuni pathin thu asidu chule Unity in Christ. Hi in silong context ga se lang hele. Silong context ga se lang le. Silong ho hi lung thu khat. Akyang thum kiti hin cho ju koi ham ti le. KWS hin ata le kukin pi hin chuki le KSO hin. Hi cho chang thum hi Unity a hi now lung thu khat akyang thum kiti cho hin amo hi kilung to ta hin kho kilung to ta na to khomo hin is a platform kini cho hele cookie worship service platform hin cookie worship service platform chu cookie pi kimen ja man thei chu ki le ke so ho cookie store organization man thei hin hija chu hi Unity in Christ a hin he Yejun hisita bang Unity hi khoila mun jo sa kimulo hin lithia jang kimupon Bangalore kimupon sukile ngotia jang akimupo in heche kimuna chu hoila hamtia le Silong Meghalaya bo hin he hija chu tunya ugyal diwa ka de chu hele Unity in Christ ki pa Jesus Christa pum khadi now chu hijavet sa hin heje ke chu hilowa hichi kukin pi KSO KWS hichi hi Trinity tabang hi pa cha lagaw thing tabang hi pa cha lagaw thing chu te ka nan ga seding in hele atui tabang hi atui hu apo cover amin akang pa min tuichi amin sa hichi khu Trinity hi ne hicha hi Silong Meghalaya muna hi e ho kuki zo cha te ho hi ki khan thailo pum khat hi win hiche pum khadi hi naw chu isu ke lo diu su ke lo hela ki pa ta hin khoi man diu hi pathenin jong ade ya hin alo wa hele society jong ade ya hin he hiche su pa ka ya su in epcm pa amani pum khadi hi bangin ke ho e ho jong pum khadi te ati bang chun pum khadi ne tu ni hin apoi mo pe na hi in holabi lo denomination ailawa hele china thepna ka sedingin silonga hin kuki zo cha te ho hi kuki cha te ho hi benga na tong movin achuki le intelligence na tong movin income tax la tong na to na za chom I tong movin ai wanga hiu khom naw ikilung to naw ichi khom naw ibol khom naw cho hoile ham ti ale hoin mun kuki worship service a hin hichlai hin denomination thu ki sei lo ailawa hele e hol chuki le thilja chom nang ke ti ki seilo phungle chang ki seilo koi ma thu ki seilo na mun a hi in ejla hi mi zo si ali na neu jong ki pa ta huin mun an jo na ki pa ta wa chaila ki khoma ki pa ta pathin thu ki sei khoma he de den pathin la cha ho pakai la pathin la cha ho pakai la cha ho jong hin denomination thu mong seilo bu amona seu chu pham tile ta sa dinga jong tal lagaw la ma jong ai lo wa le ne cho si hi thakhana gop khomwa se ji hin pathen thu sei zo se pa kai tha ho zo se jong e cho thu se phano le koi ma tong khal hel dinga hu hin na lampia minomi pa alamang ho minomi pa lagaw la sam ho ailo le ta sa tha sam ho so til khona se jiu hin ade den khangdong te ho hi vena hi le am ho jong hi khangdong hi win Silong mun ki pam ta khat chu KWS Silong hin na bol hoiwa hai ka sa pen Unity a hi na ailo wa le sungkul khat kyang thuma hi na ve sa chu hi pham te le am ho hin hobunga jong constitution hai tan semovin achuki le cookie student organization chuki solanga jong hai tan constitution semovin achuki le cookin peong constitution hai tan sem hichi constitution kala he koi ma in akala son thailo phata a chia hi in hichi ja hi tu ni chan ge ya hi mizo se kitu ba hi in ade in 2023 mail ha penin in fal copy hin mitam ta e huino ki halin in le lo ki halin achule inei logo zo si ho
i chom gam pi town hi chi chun su na de het po win in fara penin all cha chan hung ki to lovin abong loi kang pu pi apen na hungin abong loi airport na apen na hungin hi je chun KWS masanga chu mi a population chu zathum ho bep hi hoina ni ki kai khom hi in ahin la May tarik som ni la May ha 2023 a ki pan hin huin hi akidim ta in huin jong hin ikat ta povin khang lai ho se yong dim se ta win minu mi pa choma ki kai tan khang lo choma ki kai tan Sunday school ho choma kai ta win hi chi ja chu hilai KWS hi huin jong huin mun lin ta jong ki ngai cha hin ye chun pathin kwa ma hin taw na kin ni jin de den ke jong huin ngai lu huin kiti hi ngai lu khat hin je chu in fara pat lam kola pat in far chan hi mail hola na kana tong kana ka hin tong do in huin jong muni pun thuma ki sa in achai dan lam fela hin huin ki sa in hi chu lam fela mi Christian fellowship tin kamin wovin aile wang sedum ta in pathen thilgon jong hi kha in tin ke kiu ka he po in huin zo sia kya la na chun ke huin jong kya la tan May tarik li 2023 chun hi je chun na satan pot na kanai jin a hi wangin pathen lungset na tidam khat hin tin 2022 2021 chun KWS Silong apan in huin gi kajin 2025 tu kum September tarik som le tarik li chun Golden Jubilee zaw thejin kamen je chun cha Golden Jubilee ka zaw the pha chun ke jong ke la khat ka semen lol hi puma Jubilee mong di ka hita we ti chu kan semen yu tu mong kan kai kan koi tan ngai zo sen jong hi chu lung line ta ngai lu ta ni ngai pi ji deu hin lol hi puma Jubilee mong ding ka hita we ka ti wangin editing ki bol pha chun asaw be ti je chun ki pana lol hi tin kana semen hi chu nunga gracie kangte in asa hin chi hi nu la pa to ka chu ke la nunga gol hang ho zo sen jong ngai pha na wala hi chi lam feel mi Christian fellowship ken jong kala choina ka ngai lu na kala choina he ti chu ningel do pi de ka hin te movin ade de in ka hubung mi pi te ho city zo sia hin am tawin mun te na am tawin ye chun amo de hone na ngai pha no le hoi no gya lo na ji la na ngai ji de he ga se do tin ai pi lan la yong le tu ne se do ne pe no unity in Christ Jesus Christa jala chi ho pum kha de hi we koi ho ti am poin koi phung ti am poin je chu ni ho he Jesus Christa jala pum khat ne we ade dia chu mai le te ho ni ho hi pum khat de nga ni sem hun ku ki zo cha te ho hi pum khat hi e pon khom lo wa he le raw la mong ta salama jong i macha koi manung e pha yo lo di koi ma e za lo di koi man jong i thu la lo di je a chu lung se ta in ga tiam nom chu hi le silong sunga nu le pa te nu nga gol lang ho in kilung khat na di hi na satan ngai to te thagaw lam kiu hilowin ta salangong kilung khat na ne te ti hi tu nya ka hin tiam no ma hi pathinin e thu se do chan pathe bo pi ta ka ki pa e ke pha chan chu tan te amen